Uma nenza kahle online, ngiba motivated ukuthi ngibuye ngizokwenza ividiyo ngizosho ukuthi ama-streams nama-views lapha ahamba kanjani ku-Spotify naku-YouTube. Kwezinye iy'ndawo kakubonakali-ke njengoma-iTunes, Deezer, Amazon Prime, nezinye-ke iy'ndawo-ke esingakhoni ukufinyelela kuzona. Kodwa lezi ey'sobala siyabuye sizonitshela ukuthi kuhamba kanjani. Njengamanje-ke masibheke i-album kaKhuzani, iy'ngoma zakhe-ke zithe ukuthi-ke zifake kancane ama-views laphana-ke online. Iy'ngoma ey'njengo-Maniningani Nabi sanahlanisa 2.4 million, Jolana 1.8, Gqoka Kahle 1.6 million. Yizo-ke iy'ngoma ey'hamba phambili kwi-albhamu kaKhuzani ethi Inhlahla Eza Nebhadi-ke. Ey'landela ngemuva, ey'sondela ngampela Ngasini Sokohlanya. Ezinye ey'hamba phambili ethi Ithanda Mawala, Umshado Wamafa. Uma sithi pheqa pheqe laphayana siyabona ukuthi ngiphuza kakhulu, Inkungu kaKhuhla, Sishaya Amadoda, Nhlanhla Iza Nebhadi, Babedlala Ngami. Yizo zonke-ke iy'ngoma lezi-ke ey'hamba phambili-ke. Njengoba-ke niy'bona-ke ngani zakwethu-ke zihamba kahle online. Ngangingayitsheli ukuthi i-albhamu kaKhuba-ke iyofika isikhathi abantu besayidlala kangaka. Sibonga kubona bonke abantu abasathola-ke ithuba-ke lokuthi-ke na beyidlala. Uma-ke siqhubeka siya laphana-ke kuma-monthly audience, ngibonge ngazi ukuthi kubona bonke abantu kade lokhu bengena beyobhekelela umsebenzi kaKhuzani. Inamba enkulu yama-monthly audience kuKhuzani kube u-2,340,000. Iyona namba-ke ebenkulu kakhulu-ke, nisebenzele kakhulu ingane zakuthi sibonge ukuthi ngikwazi ukufika khona-ke manje-ke abantu-ke i-album sebeyidlalile isikhathi eside-ke, inamba-ke seyehlile-ke laphana kubani-ke 1.81 million wama-monthly audience, okuseyinamba enhle kakhulu-ke le kumfoka Mpongose. Ama-subscribers-ke nawo aphinde athi ukukhuphuka kancane-ke 303,000. Sibonga ukubona bonke abantu abakwazile ukuthi bejoyine i-channel, shuthi bakuthandile abakubonile. Nalapha ama-monthly listeners ku-Spotify, cabanga ukuthi lapha ku-585 if I'm not mistaken. Kodwa-ke iy'ngoma-ke isalokhu ihambe kahle kakhulu, especially the first 5 tracks onjengoManikinikana, 885, Jolana 785, Gqoka Kahle, Ithanda Mawala, Ngasini Sokohlanya. Zonke lezi ngoma lezo zihamba kahle ngoba last year zazingekho kanje lezi ngoma, noma ungahamba uthi uyo-comparisha lapha, cha akufanani. Sibonga kakhulu lapho ku-Spotify ukuthi abantu bayaqinisa kakhulu. Uma sesithi siyabheka sithi pheqa laphana 22 Africa ithi Inhlahla Eza Nebhadi by Khuzani isidlule ku-7 million wama-streams ku-Spotify. Bathi-ke manje sekuyi-album yesibili ukushesha ukuthi yenze lowo mlando loyo. Lokhu ikwenze nge-28 days. Congratulations kakhulu kubona bonke futhi abantu abakwazile ukuthi benze lo mlando lo kwagoqa kuyihlamleze Khuzani mfoka Mpongose phansi eMandawi eNkandla, nimbeke ebalazweni. Animkhohlwe uKhuzani mfethu, ngiyazi ukuthi nenza okusemandleni ukuthi nimbeke lapha enifuna ukumbeka khona. Bonke abantu abasakwazi uku-streama benze zonke izinto, siyazi ukuthi akukho lula, kunzima kakhulu, kodwa-ke niyazama nisebenzisa idatha lenu ukuthi-ke nenze lonke. Uma sesishaya-ke i-summary ithi kanje indaba laphana ku-YouTube njengamanje iyonke i-album isime ku-14,472,840 wama-views. Lapha ku-Spotify after 28 days ime lapha ku-7 million wama-streams. Uma kuhlanganisa-ke zombili ezindawo lezo, u-YouTube no-Spotify, i-album ime laphana ku-21,472,850 wama-streams, u-21 million plus-ke loyo. Ukuthi-ke ishaye i-God Black isele ngobani-ke ngo-8,527,160 wama-streams, ukusho ukuthi nje 8.5 million osele ingane zakwethu. Ilokho nje ngifuna ukudlulisa-ke ukuthi cha niphushile, angifuni ukuqamba amanga. Ngiyacabanga i-album ohlanganisa Spotify no-YouTube it's more like 33 days if I'm not mistaken, or 34 days, angekho sure lapho, usungayicalculate-ela ngesingawe ubone ukuthi kusebenze kangakanani. Bekuyilokho nje ngani zokuthi ngizokufeza njengamanje abantu abaqhubeke bodlale-ke music wedlamlenze, badlala nabanye abantu laphana online, bephushe kakhulu abantu benga-give up. Imilando-ke eminingi uKhuzani uzophinde ayi-achieve-ke, ama-plug ambalwa uKhuzani uzowathola ayeza. Uma sekunengoma futhi equalify-ayo ukuthi isingathola-ke i-God Black, ngiyophinde ngiqhamuke ngivele lapha ukuthi cha ingoma ethize-ke isikuphika. Uma-ke kodwa kusavela kanje iy'ngoma
popular songs kusakhomba ukuthi okay basadlala kakhulu kule album entsha. Saqala kwabuye indala anibokwazi ukuthi hayi kuyobeka abantu bese beyidlalile-ke badela-ke izona sebayikhethayo abayikhethayo abastikha kuzona, kodwa i-album esavela kanje kukhomba ukuthi ilezi abasayidlala kakhulu. Ilokho bengifuna ukuveza-ke njengamanje abantu beqhubeke bedlale-ke lo mculo kaKhuzani bemsupport-ke ngaso sonke-ke isikhathi-ke. Nisale kahle ngane zakwethu, sesiyodibana-ke ngokuzayo sesizokhuluma-ke ngomunye umsebenzi khona la kwi-Into Fire Soweto TV. Nisale kahle.